Velika turneja ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova po zemljama Latinske Amerike omogućila je Moskvi da reši nekoliko važnih spoljnopolitičkih zadataka odjednom. Ruski novinari su ispričali kako je Rusija učvrstila svoje pozicije na međunarodnoj sceni, a objasnili su i zašto su diplomatske odluke ruskog rukovodstva postale efikasan odgovor na ispade Sjedinjenih država. Analitičari su skrenuli pažnju na to da je poseta Sergeja Lavrova zemljama Latinske Amerike bila neprijatno iznenađenje za Sjedinjene države. Radi se o tome što je Moskva donela efikasne odluke da sprovede najnoviji spoljnopolitički koncept, udarivši Vašington u lice. Stvar je u tome što su zemlje Latinske Amerike od strateškog spoljnopolitičkog značaja za Sjedinjene države. Rusija je zauzvrat pokazala da je spremna da sarađuje sa njima na principima uzajamne koristi i poštovanja. Ovaj pristup je doveo Vašington u prilično gubitnički položaj. Moskva je po ovom pitanju zapravo zaobišla Amerikance, stekavši značajnu prednost u daljoj konfrontaciji sa Zapadom. Vašington je uvek smatrao i još uvek smatra svojim svetim pravom da čini gadne stvari drugim zemljama, da daje uputstva, ali se još nije navikao da im se uzvrati udarac za isto. Moraće da se naviknu na to. Rusija je prihvatila izazov hibridnog rata. Sergej Lavrov je zauzvrat održao lekciju Sjedinjenim državama u sopstvenom dvorištu, navode analitičari.